Juče je glasanjem u Francuskoj dokazano da ne postoji demokratija i da ne postoji biranje. Volja naroda već da je sve unapred namešteno. Samo 2 minuta posle zatvaranja glasačkih mesta u Parizu i Nici proglašen je Emmanuel Macron za predsjednika Francuske, gde je pobedio sa 59,1% volje građana. 2 minuta samo posle zatvaranja svih biračkih mesta. Za 2 minuta su uspjeli da izbroje milionske glasove. Moje ime je Ilija Benjak. Dobrodošli u novi videoklip. Ukoliko vam se sviđa sadržaj koji radim, obavezno se pretplatite na kanal i pritisnite taj subscribe. I naravno, napišite mi mišljenje na teme koje obrađujemo i teme koje radimo, a mi sad idemo u videoklip. Juče su svi uvidjeli da ne postoji sloboda građana, već da je sve namešteno. Govori se da je u 6 časova poslepodne u generalni štab predsjednika Emmanuela Macrona došao Aleksandar Soroš da mu čestite na pobjedi koja itekako je planirana, mogu reći slobodno, itekako su sve napravili. Inače, zašto bi neko došao 2 sata pre završetka izbora da čestita predsjedniku izbore? Sad jako interesantna stvar je da samo 2 minuta je potrebno bilo posle zatvaranja svih biračkih mesta u Parizu i Nici. U Parizu živi nekoliko miliona stanovnika i bilo je dovoljno da to izračunaju u roku samo 2 minuta ljudi koliko je ljudi stvarno glasalo u Parizu i Nici. Tako da je Emmanuel Macron pobedio sa 59,1%. Posle toga su bili protesti na ulicama, gde je policija upotrebila prekomernu silu, gdje je bio haos, gdje jednostavno novine ne pišu o tome, nego pišu kako je Evropa pobedila i kako će Evropa napredovati. Naravno uz Emmanuela Macrona. I ko je sve to podržao i ko je sve to uspio da isprati? Pa familija Soros. A svi znamo koliko su oni dobri ljudi, dobrotvori i koliko su dobroga za ovaj svet učinili. Također još jedna šokantna vest nam dolazi iz Amerike. Naime, predsjednik Amerike polako ali sigurno pokazuje da ima ozbiljnih dementnih problema. Naime, znamo da se rukovao sa vazduhom, znamo da čovjek meša nacije, vere, da čovjek ima raznih problema, da papu naziva da je bejzbol igrač, da papu nazvao je da je afroamerikanac, nazvao je milion ljudi raznim imenima, ali ne znam kako njega ja da nazovem. Pošto čovjek iz svakoga dana, iz svake situacije izađe kao najjači degenerik kojeg poznajem na ovome svetu. I upravo se brinem za amerikansku naciju ili ti američku naciju i vi imate razloga da to uradite. Pošto je čovjek tražio da mu majka ustane na govoru koji je držao, koja je preminula 2010. godine. I na kraju je rekao da njegova majka sedi ispred televizije kući i da može da ustane da bude ponosan na svoga sina. Ovaj čovjek ima ozbiljnih mentalnih poremećaja i ovaj čovjek treba što pre da se hospitalizuje. Ovo nije zezancija, ovo je stvarno jedna jako teška priča koju trebaju završiti Amerikanci što pre, inače će biti ozbiljnih posljedica za ceo svet. 62. dan je dešavanja u Ukrajini i Rusija. To je sad jednostavno, mogu reći, najveća tabu tema koja postoji u svetu. Polako ali sigurno se, mogu reći, slobodno dolazi do pravih istinitih detalja i do istine šta se stvarno tu dešava. Koliko se stvari izmanipulisalo i koliko je u stvari sakriveno. Danas je objavljeno da je ruska jedinica uspjela u Hrakovu da uđe i da pokupi ceo magacin ili ti njihov bunker gdje su sakrili oružje koje su dobili kao donaciju ili ti pomoć od Evropske unije, od NATO pakta i da je to sve Rusija zaplenila. Također su pokazali nekoliko videoklipova gdje je nova grupa Čečena krenula ka Ukrajini i također ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je ovih dana komentarisao sve šta se dešava i šta se zbiva u Ukrajini, ali su mnogi mediji u svetu provukli ga i pitali ga da li je sve u redu sa njime, da li možda ima psihičkih problema ili ipak ima nekih drugih problema koji se tiču konzumiranja nekih nedozvoljenih supstanci. Pošto se čovjek gubi i ne može da poveže 2 rečenice i ne može da sam kaže ono što bi trebao i počinje da meša pojmove.
Tako da Ukrajina, mogu reći slobodno, posle ovoga svega, ukoliko se završi, kako se završi, ukoliko ukrajinski narod bude živeo tu gde živi, imat će dosta velikih problema. Pošto Ukrajinci su odavno naučeni da budu sebični. Trenutno svet pomaže Ukrajini, ali kako će to stvarno Ukrajina svetu vratiti, ostaje nam da vidimo. Ostaje na tome da vidimo koliko će ta Ukrajina pokazati stvarno ljudima, kakav obraz ima i koliko će ovo sve kad se završi imati uticaj na ceo svet ukoliko se završi. Hvala svima koji ste pogledali ovaj videoklip, ukoliko vam se svidao, obavezno ostavite like, obavezno ostavite vaš komentar na teme koje obrađujemo, a mi se vidimo u nekom sljedećem videoklipu. Do sljedećeg videoklipa, srdačan pozdrav!